агар тавассути нақби истиқлол ба сӯи ноҳияи кӯҳистони айни роҳ пеш гиред, баъд аз гузаштани нақб шумо бо қаторкӯҳҳои азим ва руди чуқури шухоб вомехӯред. рудро номфон дарё ва ин силсилаи кӯҳҳои қаторкӯҳи зарафшонро ҳамноми руд, яъне кӯҳҳои фон ном мебаранд. дар домани ҳамин кӯҳҳои баланд силсилаи кӯлҳои зебое мавҷуданд, ки онҳоро ном кӯлҳои аловиддин аст. аз роҳи калон манзараи кӯлҳо ба чашм намудор нест. барои ин лозим меояд, ки аз шаҳраки Сарвода роҳ сӯи дараи Пасруддара пеш гиред. бояд гуфт, ки барои ба кӯлҳои Аловиддин расидан боз 30 километри дигар рафтан лозим меояд. дар сари роҳ деҳоти Пиньон, Канте, Шурмашку Пасруд ва Марғзорро мебинед. аллакай ҳар сари қадам дар деҳаҳо эҳсос мешавад, ки фасли тирамоҳ асту мардум ба мавсими зимистон омодагӣ мегиранд. замони сафари мо қариби бегоҳ буд ва мардуми деҳ ба корҳои рӯзмарраи худ машғул буданд. аҳолии деҳаҳои дара мегӯянд, ки ҳазорсолаҳост, ки гузаштагони онҳо дар ин макон умр ба сар бурдаанд. ин ба ёддошти кӯҳансоло ҳамин дарои мо аз 3000 соло гузашта бирафтагӣ. одам ҳамин дароҳо мебиёд, сони ҳамин чизе ки ҳозир дидед чанд давраи асар гузаронда омада имрӯз ба мана мо зиндагӣ карда гаштем. ҳамин таърих ҳаст. пас аз деҳаи Пасруд каме баландтар деҳаи Марғзор намудор мешавад. ин деҳа низ дар доманаи кӯҳсорон манзараи дилрабое дорад. ҳангоми аз Сарвода боло шудан ба сӯи кӯли Аловиддин, деҳаи Марғзор охирин деҳест дар сари роҳ. аз ин пас моро лозим омад, ки нақлиёти худро ба воситаи нақлиёти кӯҳгард иваз кунем, зеро то кӯли Аловиддин бо ҳамин роҳ 18 километр роҳ аст ва роҳи кӯҳӣ ки аст, на ҳар воситаи нақлиёт метавонад ба кӯҳи Аловиддин равад. сокини деҳаи Пасруд шаҳриёр розӣ шуд, ки моро то кӯлҳои Аловиддин ба автомошинаи шахсияш барад. сипас роҳро сӯи кӯлҳои Аловиддин идома додем. дар ҳақиқат табиати дилфиреби макон, ҷангалзор, руди шухи кӯҳӣ хеле зебо буда, диққати ҳар бинандаро, ҳар сайёҳро ба худ ҷалб мекунад. масоҳати ҷангалзори ин макон қариб ба 16 000 гектар мерасад. дар ин ҷо зиёда аз 3 000 гектар чарогоҳҳои хоҷагӣ ба номи Неъматуллои Пиноҳии Айнӣ низ мавҷуданд. аҳолӣ дар фасли гармо чорваи худро ба ин макон оварда, то саршавии мавсим манзили зисти муваққатӣ ихтиёр мекунанд. дар ҳақиқат бо роҳи кӯҳӣ на ҳар воситаи нақлиёт метавонад то кӯлҳои Аловиддин расад. дар роҳ чархи автомошинае ки моро мебурд кафид ва то замоне ки чархи мошинро вазан буданд, мо имкони наворгирии мавзеъро пайдо намудем. ҷо ҳамсафарони мо мошинро нигоҳ медоштанд ва мо барои наворгирӣ мебаромадем. ана ин маконе ки мебинед, инҷо ғори калоне аст ва чун ин ғорҳо дар ин мавзеъ хеле зиёданд. мегӯянд, ки ин ғорҳо дар натиҷаи ҳодисаҳои гуногуни табиию ҷуғрофӣ ба вуҷуд омаданд ва ҳамзамон ақидае ҳаст, ки дар ин ғорҳо ҳайвоноти ваҳшӣ умр ба сар мебаранд. ва табиати ин ҷо аз гулу гиёҳҳо хеле бой аст ва ана ин мевае ки шумо мебинед, ин мева ба забони сокинони маҳаллӣ ғавнич ва ё вағнич ном дорад, ки таъмаш ба таби олучавандак монанд аст ва хеле ширинам ҳаст. хеле бомаза аст. ҳама дарахту буттаҳои мевадор пухта расидаанду алафу гиёҳҳо хушкидаанд. мардум аз заминҳое ки ҷо дар сайр роҳ мехӯранд, ҳосилашонро ҷамъоварӣ менамоянд. инак масофаи заруриро тай намуда ба мавзеи наздики кӯлҳо расидем ва қарор додем, ки наворгирии минбаъдаро аз субҳ оғоз намоем. субҳи базаи байналмилалии сайёҳии вертикал Аловиддин, ки чандин сол дар ин макон ҷой гирифтааст, аллакай сард буд.
воқеан инҷо барои ҳама сайёҳону кӯҳнавардон шароит фароҳам аст. алплагери номаш вертикал ба ҳисоби давлати русия дар мо фаъолият карда истодааст. ин аз соли 90 сар карда буд фаъолияти кореша. нооромиҳо ки буд кореша мавқуф гузошт то соли 94. аз соли 94 бо кореша сар кард. ин се хонаи дуошёнаи меҳмонқабулкун дорад ва дигар биноҳое ки барои меҳмонон хизмат мерасонанд мавҷуд аст. ин марказ барои ташвиқу тарғиби кӯҳнавардони дунё рекламаҳо мекунад. ва кӯҳнавардон омада дар ҳамон ҷо зисти сукунат карда баъд аз он ҷо мана худошон мутахассисо доранд ки ҳамин кӯҳҳоя ҳамаша медонанд. баъд ба воситаи ҳамон мутахассисое ки аз Москав мебиёянд ҳаминҳо мусобиқаҳо мегузаронанд, мана кӯҳнавардӣ мекунанд. субҳгоҳи баъзеи сайёҳии кӯҳнавардӣ дар моҳи сентябр хеле салқин аст ва чун субҳ аз хоб хестем, аллакай дар баландии кӯҳҳо мо барфҳои аввалинро мушоҳида кардем ва мегӯянд ки аз ана ҳамин макон то кӯл ҳамагӣ 1-1.5 километр роҳ боқӣ мондааст ки инҷоро албатта одамон, сайёҳон ва кӯҳнавардон пиёда тай мекунанд. дар ҳақиқат барфи ба тозагӣ боридаи қуллаҳо аз омадани фасли сармо дарак медод. акнун аз ин макон то кӯли аввалин қариб 1.5 километр роҳ аст ки онро бояд пиёда бароем. ёрмаҳмад ҷураев, сокини деҳаи Марғузор, ки ҳамзамон сарварии хоҷагӣ ба номи Неъматуллоевро ба оҳда дорад, ба мо аз миёни анбӯҳи арчазору дигар дарахтон пайраҳаро нишон медод. дарахтони хеле зиёд ки аксари онҳо умри садсолаҳо доранд, дар сари роҳ ва атрофи кӯлҳои Аловиддин хеле зиёданд. дар қатори дигар гиёҳу растаниҳои минтақаи баландкӯҳ арча ва ё бурсҳои чандин ҳазорсола, чандин садсола ва ҳатто аз он ҳам ҷавонтар ба манзараи дилфиреби кӯҳистон ки роҳ ба сӯи кӯли Аловиддин мебарад ҳусни дигаре зам мекунад ва ин манзара диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. дар ин мавзеъ ниҳоят растаниҳои шифобахш, растаниҳо ва меваҳои доругӣ бениҳоят бисёр аст. аз он ҷумла хулул, меваи ангат дар ин ҷо ҳастанд, мана вағнич ҳастанд, мана меваи гулхор ҳастанд, хума ки ба ғайр аз ин меваҳо боз ҳастанд растаниҳои шифобахш. кокутӣ ҳастанд, чойкаҳак ҳастанд, решаи тиллоӣ ҳаст, золотой корен мегӯянд ба забони русӣ ва бисёр бисёр растаниҳои доругӣ ҳастанд ки имрӯз мана ба воситаи хоҷагии ҷангали ноҳия ҷамъоварӣ мешаванд барои истифода ба ҷумҳурӣ дастрас мегарданд. дар сари роҳ ба тахтисанги калон нево мехӯред ки бо забони русӣ навишта шудааст: ман қалбамро дар кӯҳҳои Фон гузоштаам. ин суханон ба Юрий Висбор, яке аз кӯҳнавардони маъруф, тааллуқ дорад. ҳамзамон дигар навиштаҷотҳо, аз ҷумла навиштаҷот бо забони англисӣ «Ҷангалзорро эҳтиёт кунед» ва дигар навиштаҷот ҷоҷо вомехӯранд. аслан рӯзе ки аз кӯлҳо ҷорӣ шуда аз миёни дара гузашта ба дарёи Фон мерезад, дар дигар фаслҳо он қадар сероб нест. вале чун аллакай дар тирамоҳ кӯлҳо пуроб гаштаанд, оби руд низ зиёд шудааст. ин ҳолат дар баъзе ҷо барои баромадан ба мо мушкилӣ пеш меовард. маҷбур шудем ҳар ҷо аз санг гузаргоҳ сохта обро гузарем.
ниҳоят расидем ба кӯли аввалин. он чунон зебо ва оби шаффоф дошт ки диққати ҳар бинандаро беихтиёр ҷалб мекард. то расидан ба кӯли асосӣ дар навбати аввал шумо ба кӯли нахустин вомехӯред ки он кӯл ба соати ҳаҷма хурд дорад ва номи дучӯбаро гирифтааст. кӯли дучӯба ба он хотир мегӯянд ки барои ворид шудан ба ҳамон кӯл ду чӯбе будааст ки ба воситаи ҳамон чӯбҳо аз болои дарё гузашта ба кӯл меомада будаастанд. ҳарчанд кӯл масоҳати калон надорад, вале табиати маконро хеле зебо намудааст. то замоне ба ин макон расидем, аллакай нурҳои офтоб ҳама ҷоро мунаввар карданд ва маҳз аз замин макон аз замин мавқеъ баландтарин қуллаи водии Зарафшон, қуллаи Чимтарға бар алло намудор аст. баландии қулла 5795 метрро ташкил медиҳад ва қисмати болои қулла тавре мебинед дар 4 фасли сол барфпӯш аст. воқеан ин қулла миёни дигар қуллаҳои водии Зарафшон баландтарин аст. прияхҳои атрофи қулла 4 фасли сол маҳфузанд. аз наздикии кӯлҳои Аловиддин манзараи ин қулла бар алло намоён аст. мегӯянд ки ҳамасола маҳз дар ин ҷо мусобиқа ва экспедитсияҳои кӯҳнавардон баргузор мегардад. соли 1982 اونجا به مسابقه کوهنوردان شد. از تمام مملکت‌های خارجی داخلی زیاد از 5000 آدم همینجا اشتراک کردند. بلندی کوه اتفاق شوروی جای یکم ایستاده همین بلندی 5000 کیلومتر در 18 روز طی کرده برآمدند. خب تمام سیاحتچی‌هایی که پیش در دوره شورا تا 22000 سیاحتچی خارجی داخلی می آمد. پس از طی نمودن اندکی مسافه نظری کس به کلی نظرهای دیگر می افتد. این کل هم نامش عجیب است. شیبه. کلی دویمش کلی شیبه برای آن میگویند که با همین شیبه با مهره مانندی دارد. بنابراین کلی شیبه میگویند. مساحت کلی شیبه از دوچوبه اندکی کلانتر و عمقش چخورتر، ولی آبش چنان صاف است که قعری آن به چشم نمودار است. این کل رو هم درخت با احاطه کرده‌اند. نهایت رسیدیم به کلی کلانترین سلسله که آن را نام علویدین است. و نهایت ما در بلندی قریب 2800 متر از سطح بر قرار داریم و این است منظره عمومی کلانترین کلی این سلسله، کلی علویدین. از روی گفته ساکنان محل، علویدین نام گرفتنی کل با نام خواجه علویدین علاقمندی دارد و در نزد انمین کل باز یک کوه همنام با انمین کل، کوه علویدین موجود است که آن پایانتر از قله بلندترین وادی زرافشان، قله چمترغه واقع گردیده است. اینجا هم کل علویدین، هم قله علویدین و هم عقبه علویدین موجودند که با واسطه این عقبه گذشته به کل کلان رفتن ممکن است. کل علویدین کلانترین کل این سلسله به شمار می رود. پس از منظره عمومی کل علویدین شما یک منظره دیگر رو می‌بینید که این طرف میگویند که راه سوی کل اسکندرکول است و از کل علویدین بالاتر در پس یعنی تپه‌های همواری دو کل دیگری موجود است، یکی با نام پیولا و دیگری رو کل تیره رنگ میگویند. شاید به اون سبب که آبی یعنی کل تیره باشد و ساکنان محلی رفتن به اون کل ها رو برای ما اجازه ندادند، زیرا گفتند که راهش خیلی دور و دراز است. همزمان شما در گرد و اطراف کل علویدین ارچه های پس رو میبینید و این ارچه ها ساحل های کل علویدین رو باز هم به نظر کس دلرباتر نشان میدهند.
در طرف چپ کولی علاوالدین قله چپ دره جای گرفته است که بلندیش به 5197 متر میرسد. سرچشمه اساسی کولی علاوالدین مس از همین جاست. با کولی علاوالدین از 3 سرچشمه آب میریزد. سرچشمه اساسی و در تمام سال خشکشونده کولی علاوالدین این همین چشمه های دامنکوهی چپ دره می باشند که در تمام فصل سال خشک نمیشوند و واقعا هم آبی خیلی مصفا و با مزه دارد. هرچند هوا سرد شده ایستاده است ولی سیاحان زیادی حالا هم به تماشای این مکان زیبا میآیند. اولگا رادیونووا و گالنا بویمرودووا این منظره دلفریب طبیعتی تاجیکستان از پتروپاوسک-камчатской فدراسیون روسیه آورده است. Ну, если второй раз, значит, нравится. Поднимались первый раз сюда, сейчас второй раз тоже поднялись. Очень красиво. Красиво, хорошо. Первый раз это красота, неописуемая. Красиво очень. Не холодно? Нет, не холодно. Сначала холодно было утром, сейчас не холодно. На Искандер-Куле мы были. Буквально когда дня 4 назад на Искандер-Куле. Тоже очень красиво, понравилось. Отдыхали там 2 дня. در طرف چپ کولی علاوالدین یک کولی دیگری نظر رواست که آن را شیرپرفون نام میبرند. عجیب، چرا شیرپرفون؟ من کولی که حالا ما در نزدش ایستادیم این کولی شیرپرفون نام دارد. شیرپرفون این آب است که نهایت سفید قریب که به شیر مانند است. در حقیقت من نظر کنید آبش نهایت شفاف بوده رنگ سفید را دارد. بنابراین این کول را کولی شیرپرفون نامیدند. واقعا اگر نظر افکنید میبینید که قبط پایانی کول رنگی سفید گرفته است. این منظره زیبا کسی را به توجه گذاشته نمیتواند. اگر باز دقیق‌تر نظر افکنید شیرپرفون شکل اسباب موسیقی گیتار را دارد. از این رو با شوخی این کول را گیتار هم نام گذاشته بودند. اینجا حس کردیم که کمی مانده و گرسنه هم شدیم. واقعا در طبیعت زیبا در نزد رودی مصفا نان را با آب تر کرده خوردن عجب کیفیتی دارد. واقعا از کول شیرپرفون پایانتر باز یک کول دیگر موجود است. این کول هم که خیلی خورده است. میگویند که به این کول تا حال نام نگذاشتند. درختان پیر و جوان اطرافش منظره عمومی کول را زیباتر گردانیدند. معلوم است که ساکنان محلی طبیعت را محافظت میکنند. حاضر در دوره حاضری زمان حاضر میهمانای خارجی بسیار میان. از اروپا بسیار میبینن. از انگلیس میبینن، از فرانسه میبینن. دینا یک صحبت کردم یک گروه کتی از اسرائیل. و همونا میبینن که شرایط زیبا دارد. توریسم جمهوری اگر همین بدست گیرد یک گل درآمد اقتصادات ریسپوبلیکان میشد. در بازگشت چشممون به یک گروه جوانان چخی افتید که از کولهای علاوالدین به سمت اسکندرکول روانه بودند. اوازه طبیعت دلفریب تاجیکستان را شنیده به تماشا آمدند. اینجا قله‌های بلندی زیبا دارد. مردمش خوب و خوش‌معامله‌اند. اصلا می‌خواستیم به پامیر سفر کنیم اما امسال با آنجا از سبب بعضی مشکلاتمان رفته نمی‌توانیم. ما می‌خواستیم به کوه‌های فان سیاحت داشته باشیم و به بعضی قله‌های آن البته برایم. تقریبا 8 روز برای این سفرمان به نقشه گرفته ایم. همیشه به علاوالدین می رویم. می خواهیم تا کولی تیره رویم و البته به یکی از قله‌های آن برایم. راستی گپ با بسیار سیاحان ما هم صحبت میشویم. همه سیاحانی که تا امروز با این دیار زیبا منظر برای سیاحی می آیند یا برای کوهنوردی می آیند همین طبیعتی نهایت بهشت آسا و زیبای این دیار مفتون کردگی است. کدام سیاحی که می آید
ба худаш мақсад мегузораду дар вақти пурсиш ба мо низ мегӯяд ки ниҳоят манзараҳо ба мо маъқул аст, ҳатман ман имконият ёфта ақаллан 1 ё 2 маротиби дигар ба ин диёр барои сайёҳат меоям. اینجا سفری کوتاه‌مدتی ما به یک گوشه واقعاً هم زیبا منظره تاجیکستان به انجام میرسد. تماشای منظرهای عجیبی کوههای علابیدین به کس تأثیراتی ناتکرار میبخشد. با تلویزیون باورستان باشید و حتما دایر به گوشه‌های زیبای طبیعتی تاجیکستان معلوماتی زیادی خواهید گرفت.